Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6, halaman 22. 22 ya? Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikah. Iya. Tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Yaquluna salam. Harusnya Yaquluna berhentinya tadi tanggung itu ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Tayyibina yaquluna salam. Kalau mau. allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Iya. Tayyibina yaquluna salam. 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 Salam. Ya. Salam. Kemudian. Bawah Ustaz. Boleh. Mataun kalil. Jangan kalil, kolil. Qalil. Kalil Allahu baik. Akbar. Orang Malaysia nih. Kalil, kolil. Qalil. Kolil. Mataun qalil. Mata'un qalil. Mata'un qalil. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian. Qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Assalamualaikum Ustaz, mana? Iya, mana? Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bima Wallahu a'lamu bima tasifun. Wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahi haq. Fala tahurrannakumul hayatud dunya. Ya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Wa may yabtaghi ghairal Wa Islam may yabtagi, bukan yabtogi. Wa may yabtagi. wa may yabtaghi ghairal Pendek. Kenapa panjang? Wa wa may may yabtagi ghairal islami dinam falayyuk wa may bala minhu. Minah. wa Ayo. may yabtaghi ghairal Islami dinan falayyuqbala Minah. min Ah, minah Minah. minah Minah. Minah tetangga saya si Minah. Minah. yuqab Minah. yuqbala Wa minah may yabtagi ghairal islami dina. Ayo lagi. Udah bagus. wa may yabtaghi ghairal Islami dina ambil mana Ustaz? Ghairal Ghai- islami. Ghairal Islami dinan falayyuqbala minnah Falayyuqbala minah. falayyuqbala minah Minah. minah Bukan minah, minah. Minah. minah Minah. minah Kalau minah si minah. Falayyuqbala minah. Kemudian. minah minah Falayyuqbala minah. la yuqbala minah hatta iza sawa bainas Sadafain. Fain qal bainas sadafain Bagus. qalang fuhu Tuh, Ustaz. Qalafuhu. Iya benar. Qalafuhu. Benar. Hatta idza sawa bainas sadafain. Bainas sadafaini qalafuhu. Iya benar. in yamsaskum Iyam. Idgham. yamsaskum karhum faqad massal qauma karhum misluh Iya, misluh. Kemudian. Allahu a'lamu bima Pendek. Ibu ini udah pintar baca, Allah panjang pendeknya belum pas. Ayo. bima libisu lahu ghaibus Libisu salah. Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard Allahu a'lamu bima labisu lahu Allahu a'lamu bima labisu. Ayo lagi. Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Iya. Kemudian wal ard. Nampak Ustaz atas. Iya. Berikutnya nih. Halaman 20 berapa ini? 23. Lahunna. Yuk silahkan. Lahunna. Dihentikan jadi lahun. 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 Kemudian. Lahun. Iya. Hunna libasul bilasul. Salah. Hunna libasul lakum. Salah. Hunna libasul lakum. Hunna gimana Ustaz? Hunna liba gitu, nanya jangan ditahan. Yang ditahan annya. Hunna libasul lakum wa atum libasul lahun gitu.
Hunna libasul lakum. Libanya panjang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya, kemudian. Alimawah. Salah. Panjang pendeknya salah. Nggak ada yang panjang di situ. Alimawah. Alimallahu annakum kuntum. Kuntum ifa. Kun. Kong. Kuntum Tahtanuna. Yang panjangnya yang mana? Lihat dulu. Udah pintar, cuma panjang pendeknya mesti salah nih. Kuntum tahtanuna anfusakum. Kuntum takhtanuna anfusakum. Gitu doang. Yuk. Fa illam yasi fa illam yasib hawa. Salah. Mana fa'ilam yasib? Yusib. Fa illam yusib hawa bilum Salah, banyak panjang. Wabilun. Ibu ini udah pintar, panjang pendeknya masih payah nih. Fa illam yusib hawa bilum fatal. Lihat panjang pendeknya ya. Memang betul-betul tak nampak Ustaz. Aduh ya. Tak tampak kenapa ini gede begini tulisannya? Sebab dia rapat-rapat Ustaz. Rapat-rapat. Quran kan kayak gini sama. Fa illam yusibha wabilum fatal. Tuh bisa. Ya. Fa illam yusibha wabilum fatal. Fatal. Iya, kemudian Tak nampak Ustaz atas. oh, tak nampak ya. Ini baru tak nampak. Ini gede begini nggak nampak ya. Kemudian di rapat-rapat. Di Quran semuanya juga begini rapat. Kalau yang ini bukan Quran, nanti Quran sama rapat. Belajar. Iya. Kama yakumul lazi yatahabbatu syaitanu minal mas lahum. Berhenti ke terus Ustaz? Di mana? Tak ada Ini. berhenti, kalau nggak kuat boleh berhenti. Kama yakumul lazi yatahabbatu syaitanu Minal masi. Sampai situ. Nggak usah ke bawah. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas sampai situ. Jangan ke bawah. Itu kan udah lain ayat, ke bawah lain. Yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Betul Ustaz? Salah masih. Yatahabbatuhu syaitanu minas mas. Salah masih. Minal mas. Mana Ustaz? Minal mas. Kama. Ya tu. Kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Iya. Wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una
yadhunnuna illazan. Illazan gitu. Il- Illazan. 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 Ada ditahan Bunda. Illaz. Illazan. 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 Iya bagus. Kemudian nih Fakola. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pintar terus. Kulillahumma malik. Salah. Kulillahumma malik. Salah. Yang panjangnya mana? Ini panjang. Ini panjang. Ini panjang. Kulillahumma malik. Bukan, salah. Macam mana Ustaz? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya. Kulillahumma malikul. Qulillahumma segera. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man. Tu'til mulka man. Mulka, jangan mulko. Tu'til mulka man tasya. Tu'til mulka man tasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ulang lagi. Masih salah. Lillahumma malikul. Mana malikul? Malikal. Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa ya Allah lidah nih ya Allah. Kulillahum. Bukan kul. Kulil. Kulillahumma malik. Hanya pendek. Kulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasya. Masih salah. Kulillahumma malikul. Salah, bukan malikul. Kulillah. Dengerin baik-baik, dengerin baik-baik ya. Sabar ya. Kulillahumma malikal. Oh, metode jijah deh, metode jijah ya, ikutin ya. Kulillahumma. Halo? Ikutin, metode jijah kan sepotong-sepotong. Ibu kan belum bagus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Iya kan, nggak apa-apa, yang penting benar kan? Iya. Kulillahumma ma. Salah ngikutinnya. Nih dengerin. Kulillahumma malikal. Kulillahumma malikal mulki. Ntar dulu kan belum. Ikutin, jijah tuh sabar. Ibu nggak bisa sabar nih kayaknya. Iya Ustaz. Bisa sabar, bisa. Makanya pinter. Ibu bisa pinter kok. Ikutin ya karena lidah ibu sudah sepuh, sudah lain, tapi nggak apa-apa bisa. Ngikutin itu. Iya, insyaallah. Kulillahumma malikal
malikal. Ayo, ulang Kul lagi. kul Kulil. Kulil. kulillahumma malikal Mulki. mulki Tu'til mulka. tu'til mulka Man tasya. man tasya. Coba lagi. Kulil Sambungin. kulillahumma malikal mulki Mulkinya tu'ti kenapa panjang mulki? Kan gak ada yang mulki panjang. Yang panjang mulki ditandai itu. Gak ada yang panjang. Yang panjang nih saya tandain ya. Ini panjang. Ini panjang. Mana lagi? Nggak ada yang panjang. Tuh sama ini panjang. kulil mula Ayo. Ustaz. Kulillahumma malikul Qulillahumma malikal. Qulillahumma kulillahumma malikal. malikal Mulki. mul mulki Mulki. Tu'til mulki mulka. tu'til mulka Ma tasya. tasya. Qulillahumma Kulillahumma malikal. malikal Mulki. mulki Tu'til tu'til mulka. tu'til mulka man Ma tasya. Karena ibu belum bisa harus sabar. Karena ibu panjang pendeknya, kulil. Masya Allah bacanya sudah pintar. Cuman panjang pendeknya masih belum. Ayo. Gila Ustaz. Ini harus pulang lagi dari Iqra 5 lagi nih, Iqra 4. Insya Iya, Allah Ustaz. kayaknya kayak Kalestari dulu. Kalestari sekarang udah Iya. pintar. Ayo terusin ke Kulil. apa aja lah. Tadi ulang-ulang. Iya. Sebab ulang-ulang gurunya tadi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Coba ulang-ulang. Iya nggak apa-apa kan. Namanya juga belajar, kita sudah sepuh agak susah lidah kita, tapi sabar aja lah. Iyalah. Iyalah, sok silakan. Kulillahumma malikul Malikal. malikal kulillahumma Homnya malikal pendek. kulillahumma Qulillahumma malikal mulki malikal mulka ma mulk tasya. til mulka man tasya. Iya, bagus. Yang bawah. Humma malikal Mulki tu'til mulka ma tasya. mulka man tasya. Mulka bang. Ya udah sesukanya ibu dulu nggak apa-apa ya. Nanti juga bener. Yang bawah. Ibu belum bisa, nanti diulang-ulang di situ. Iya. Iza qada amram fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian Man tasya. Atas Ustaz. iya, tar. Tinggal ngulang-ngulang aja kok. Nih, ma'an digantikan jadi ma'a. Ma'an. Ma'an. Ma'a. Iya. Wabassa minhuma rijalan kasiran wa nisa. Wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hanya dibaca. Wa nisaa. Iya, kemudian. Tak nampak bawah di Ustaz. Oh, nggak bawa. Nih, alladzi. Alladzi.
Allazi yan'iku bima la yasma'u. Salah. Panjangnya yang mana nih, perhatikan yang panjangnya. Ibu tuh belum ngerti panjang pendek, padahal udah kenal huruf, saya bingung. Tuh, yang panjang pendeknya tuh. Tuh, yang di blok itu ada panjangnya. Tuh ada panjangnya. Ini panjang apa lagi? Ini panjang apa lagi? Ibu tuh tinggal panjang pendeknya aja. Belum bisa, ya nggak apa-apa. Kalau udah pintar kan mungkin datang ke sini ya. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yang Yan, idhar. Yan, Iko. Idhar. Allazi yan'iku bima. Ikonya pendek, kenapa panjang? Alladzi yan Iko pendek. Alladzi yan ikunya pendek. Yang panjang yang Allazi yan Iku idhar. Iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Iya, wanida itu pinter. Alladzi yan'iku bima la yasma'. Kalau nggak kuat bagi dua. Bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Allazi yan'iku bima la yasma'u. Kenapa panjang? Kalau mau berhenti la yasma'. Kalau mau berhenti la yasma'. La yasma'. La-nya panjang. La yasma'. Allazi yan'iku bima la yasma'. Iya, bagus. Bima la yasma'u. Bima. Betul. Bima ya. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Wanida'a panjang A-nya. Mad iwad namanya. Mad iwad jadi panjang. Wanida'a. Kemudian. Kul marrab. Mana dia? Nih yang ini nih. Kul marrabbus samawati wal ard. Kulillah. Betul Ustaz. Kul marrabbus samawati wal ard. Kul marrabbus samawati wal ard. Kulillah. Kulillah. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Iya, bagus. Famanit tuh tak nampak Ustaz. Famanit turra. Iya. Famanit turra ghaira. Pendek. Famanit turra ghaira baghi wala adim fala isma alaih. Kemudian. Inna makanna lahu fil ardi wa Pendek fil ardinya ya Bu. Wal ardi wal. Pendek. Inna makanna lahu fil ardi. Lahunya panjang nih. Saya kasih tanda yang panjangnya ya Bu. Ibu udah pintar, cuman panjang pendeknya belum nih. Satu ini, sabar ya Bu ya, sabar. Ini panjang. Ini panjang. Ini panjang. Kemudian ini panjang. Ini panjang. Ini panjang. Tuh, sok. Yang lainnya pendek. Inna
lahu fil ardi wa atainahu min kulli Wahnya syai'in. pendek. Sampai situ aja. Min. Inna makanna lahu fil ardi wa ataina. Sampai situ dulu ya Bu ya. Ibu kurang sabar nih bacanya. Udah pintar sebetulnya. Sabar ya. Inna makanna lahu fil ardi wa Pendek. Fil ardi wa ataina. fil Ini kan pendek. ardi Yang di blok. fil ardi Kelihatan fil nggak di blok? Yang di blok yang panjang. Yang di bloknya yang panjang. Kalau nggak ada blok. Tahu yang blok ini Bu? ya Ini pendek. Inna makanna lahu fil ardi wa ataina. inna makanna lahu fil ardi wa Wa ataina. ataina Pulang lagi wa ataina. Itu pinter. fil ardi wa Dia pendek. Fil ardi wa pendek dia. fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Syai'in ihfa. Syai'in 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 sababa. Ya, syai'in sababa. Inna makanna lahu fil ardi wa ataina. Jadi panjang. Wa ataina. Jadi panjang. Ataina. Kalau berarti jadi panjang. Wa ataina. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ibu nanti sebelum diteruskan minggu depan saya minta Iqra 2 halaman 16 ya Bu ya, dilihat ya. Ini Ibu tinggal latihan panjang pendeknya kayaknya dulu kelewat nih. Jadi panjang pendeknya Ibu udah pintar sebetulnya, cuman panjang pendeknya sering salah nih. Itu konsentrasinya belum. Ingat-ingat ya, Iqra 2 halaman 16. Iqra 2 halaman 16. Iqra 2 halaman 16. 16 ya nanti. Itu biar mantap karena Ibu tinggal panjang pendeknya aja sebetulnya sih. Gitu, insya Allah lah, mudah-mudahan namanya juga usaha ya Bu ya, ikhtiar terus. Yang bawah Bu. Allazi ja'ala lakumul arda firasaw. Sinnya besar, firasyaw. Firasyaw was-samaa binaa. Panjang. Kan tadi saya bilang. Binaa. Kan panjang dari tadi saya bilang. Dari tadi saya bilang itu di situ panjang. Karena 2 patah dibaca 1 jika dihentikan ada madnya Ibu. Jadi panjang. Kan saya udah cerita dari tadi. Binaa. Ibu ya. Iya insya Allah. Allazi ja'ala lakumul arda firasaw was-samaa binaa. Tuh pinter. Kemudian ntar. Tinggal ngulang-ngulang aja sih. Emang Iqra 6 agak susah Bu. Gitu ya. Tapi ya wal fathu. Terus wal fatah. Iya. Wal fajr. Bu. Jangan wal fajr. Wal fajr. Iya Bu. Kemudian mau kopi syarah nih semua. Yang ini. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Iya Bu. Terus. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar.
Wasyaf'i wal water. Wal water. wal water. Water air. Wal water. Kemudian. Wal water. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Firah. Dihentikan aja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Dihentikan. Firah. Firah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirah, Ibu. Wastaghfir. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Wastaghfirah. Wastaghfir. Wasabbih. Firah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, firah. Kemudian bagus. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kemudian. Takunus sama ukal astagfirullah. Takunus sama ukal muhil. Kal muhal, Bu. Takunus sama ukal muhal. Muhal. Sama ukal Muhal. Muhal. Iya, kal muhal. Kemudian Watakunul jibalu kal ihnin. Watakunul jibalu kal ihan, Bu. Jadi ihan. Ihan. Watakunul jibalu kal Ihan. ihan. Kemudian atas Ustaz nampak. Atas lagi. Udah pintar, Ibu tinggal sabar ngulang-ngulang taal juga. Nanti boleh juga kalau nggak ke ikro 2 boleh nyoba ikut surat-surat pendek juga ya, boleh. Coba surat-surat pendek mungkin. Ya, karena ikro 6 ini dulu Kak Lestari Ahnan juga cuma sampai 18 dulu. Karena susah. Ikro 6 nanti boleh Ibu lah coba ke itu aja ya. Iya, Ibu coba nanti ke ya Allah ya Rabbana. Ayat lazim. Nanti, Ibu coba ke surat-surat pendek ya. Biar Insyaallah. Karena Ibu sangat pintar sebetulnya. Yang masalah ikro 6 ini agak ribet, agak susah memang. Gitu ya. Iya. Mulai Ustaz. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ba's. Betul Ustaz? Iya. Awalam yarau ila Awalam yarau ila tayri. Awalam yarau ila tayri fauqahum saffatin wa yaqbidan. Fauqahum jangan fauqahum saffatin wa yaqbidan kemudian lamu jangan i lamu annamal hayatud dunya laibu walah wazinah. Iya bagus, pinter. Yuk istofa. Istofahu. Mati di bawah. Istofahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Pendek ya Bu ya?
Fil ilmi wal jism. Fil Fil ilmi wal jism. wal Jism. Wal jism jism. Pokok wal isyarah. Ini yang saya katakan ini agak susah. Ibu sebetulnya udah pandai. Cuman ini materinya terlalu tinggi. Nanti ibu tunda dulu. Besok kalau masuk langsung ke surat pendek ya. Coba deh nanti Insyaallah, rasakan. Ibu Ustaz. udah pinter sebetulnya. Ini karena Iqra 6 itu agak lumayan kelasnya ya. Iya, insyaallah Dulu Ustaz. Kak Ahnan juga Kak Lestari ditunda dulu. Setelah Dulu tak bagus. pandai Ustaz, sekarang ni alhamdulillah dah boleh. Alhamdulillah ya. Iya betul. Ilmu Ustaz, ya Allah Ustaz, ya Allah. Alhamdulillah. Terus ikutin ya yang Ajijah, yang Kak Ya, Ramlah juga insyaallah. ada juga. Dulu tak pandai langsung Ustaz, ya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang banyak kemajuan ya berarti alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Ya, Hati kemudian. mau Ustaz, ingat dah. Ya, alhamdulillah. Iya. Ni mulai Ustaz. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbihkum bil haqq. Ya. Rabbikum. Kumnya dibindeng kan ya? Rabbihkum bil haqq. Rabbikum bil haqq. Abilahabiw wa tab. Abilahabiw wa tab. Mawakinu linnasi. Bukan mawakinu ya, titiknya 2. Mawakitu. Mawakitu. Mawakitulin mawakitulin nasi wal hajj. Mawakitulin nasi wal hajj. Kemudian. Wal hajj. Lamu. Jangan 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 lamu jangan Ayo, kenapa jadi Alif ain mati bawa. Lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kayaknya Kak Maci Rukia nih bisa itu ya. Alif kasrah di bawah i, alif fathah di atas a, alif domah. Dulu saya ngaji masih kecil lagi Ustaz ingat. Iya. Ustaz ajar bagus macam itu. Harusnya udah pandai ini. Cuman kemana ya? Ngajinya ngaji tertunda. lagi Ustaz. Sibuk bila dah nikah anak, suami. Iya. Masya Allah. Umur suami dah tak ada Ustaz. Tinggal seorang. Anaknya berapa? Anaknya 7, semua duduk luar Ustaz. Anaknya kalau balik 1 minggu 1 kali, kalau 1 kali, 2 minggu 1 kali kalau balik. Ni sekarang tinggal seorang Ustaz. Suami dah lama dah meninggal, dah 15 tahun. Iya. Sakit jantung. Oh gitu. Ya terusin. Lamu. Jangan Lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ba'da mautiha. Ba'da mautiha. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kayaknya nih Maci Rukia nih kalau sabar pelan-pelan cepet bisa sebetulnya. Cuman ini kan ikro 6 agak susah. Makanya nanti saya ajak ke itu ya. Ajak ke surat-surat pendek dulu. Ustaz, Ustaz dengar macam tak sabar ya Ustaz. Bukan karena kalau ngajarin ikro 6 itu harus ada tasjid. Makanya saya kasihan nanti orang-orang dipikirnya saya nih
sombong kali ngajarin orang tua di sentak-sentak, dibentak. Karena memang ini tasdid, susah. Tapi kalau tak macam tu Ustaz, saya lupa. Iya, kalau nggak dibentak itu susah. Makanya alamu anallah yuhyi. Tadi juga saya sama Maci Ramla begitu. Tadi siang ada Maci Ramla, ada beberapa. Kalau tasdid memang agak ada Bu Ita di Australia sama juga. Nah makanya saya nggak tega nih nggak bentak-bentak. Ibu paham Ustaz, Ibu paham, Ibu tak ambil hati pun. Maafin saya ya. Ibu tak dapat Maafin. Ustaz. Iya ya. Mana tadi? Nahnu. Bawa Nahnu Ustaz ya, Nahnu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqus. Kan nih ya, sebentar ya. Ya yang panjang di sini tidak ada yang panjang. Tadi ibu kan tadi masih di sini nahnu pendek. Nahnu naqussu nggak ada yang panjang satupun di sini ya. Iya insyaallah. Iya. Kalau Ustaz tegur macam tu boleh ingat besok tapi dah lepas nanti saya baru ingat Ustaz. Kalau masa Maafin baca. Maafin saya ya. Karena memang hari ini agak capek juga saya tadi. Masih Ramlah Abdullah, Bu Ita, terus ada yang dari Papua Barat. Itu belajar huruf susah sekali. Memang hari ini agak lelah juga bikin rekaman juga. Jadi terus ini belajarnya Iqra 6 lagi kan. Iqra 6 memang harus dibentak. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Kalau nggak dibentak nggak ketemu ini ya. Karena kita umurnya udah tua, udah banyak. Lelet kita udah otak. Kalau Ustaz tak keras macam tu Ustaz lupa, tak ingat. Bila dah ingat bentak macam tu baru ingat. Maafin saya, maafin ya Makcik ya Allah. Ibu tak ambil hati pun. Hatinya jangan diambil. Saya punya hati cuma satu, jangan diambil. Ayo. Nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu astagfirullahalazim. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kan saya cakap gak ada yang panjang nih ya. Masih sabar ya. Masih itu kurang sabar kalau disuruh dengerin nggak pada mau dengerin ya. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Iya, kurang sabar nih Mas ini. Nahnu naqussu alaika naba'ahum, di situ aja yang ditahan. Naba'ahum bil haqq gitu Maci. Maafin ya Maci. Nahnu naqussu alaika naba'ahum. Nabanya pendek. Naba'ahum, nabanya pendek ya. Oh, alif ni ada hamzah di atas. Betul, ada hamzahnya. Jadi dia tak panjang karena ada hamzahnya. Betul. Allahu Akbar. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Pandai. Kemudian yang bawah. Ya ayyuhallazina amanu kunu. Salah. Bagi dua ini panjang. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin. Boleh, bagus. Dari kuno pinter tuh Maci. Kunu mina lillahi syuhada bil qist. Ya, bagus. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina
alamina lillahi syuhada'a bil qist. Kemudian yang bawah. Wala ta'awanu. Mana dia? Biasa dulu nih. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya. Wattaqullah. Wattaqullah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Kemudian yang bawah, waliya'lamullah. Waliya'lamullah. Waliya'lamau bukan lamu ya. Waliya'lamallahul ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Bagus. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kemudian tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Iya, bil haqq. Pinter. Kemudian aduh ya Allah ya Rabbana, astagfirullahaladzim. Ini udah mau tamat sih ya. Tapi sampai satu lagi. Besok langsung ke surat pendek ya. Udah pinter kok. Ini kalau dibentak-bentak saya nggak tega nih Maci ini ya. Kalau nggak dibentak belajarnya agak tasjid. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbara syaqiyya. Agak bentak-bentak tuh kalau mau bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati walam yaj'alni habbaram. Kan ini ada titiknya ya Maci. Jabba. Jabba ada titiknya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaram Jabbara syaqiyya. Kemudian Jabbaram kasih. Sakia bukan kasih ya, Sakia. Baram syaqiyya. Jabbara syaqiyya. Kemudian lahum azabum syadid. Lahum adabun syadid. Kemudian wallahu azizun zuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. Pandai kali nih. Terus la tufsidu fil ardi qalu. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bagus. Kemudian walau kunta fazzan walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Lan faddu min haulik. Kok jadi goidol gimana? Itu kenapa jadi bacanya goidol?
ghaizal. Walau kunta Pendek. fazzan. Walau Walau kunta fazzan. Walau kunta Fazzan. fazzan Gholizal qalbi. ghalizal qalbi Lanya jadi pendek. Lam lam faddu fatu min haulik min haulik. Bagus kemudian. lam fat min haulik. Inta anta tadu sebab mem kecil atas ni berhenti ya Ustaz ya. Iya betul. Wakaf mutlak. Ta'tadu betul. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian. Kada bi ali fir'auna wal Kada bi ali fir'aun. Kada bi ali fir'aun wallazina min qablihim. Walladzina min qablihim. Ada waw nggak ngulang nggak apa-apa ya kalau ada lepas. Terus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Bagus. Kemudian wa min alil Madinah. Wa min ahlil Madinah maradu alan. Tapi nyambung ya, nyambung itu kurang nyambung. Wa min ahlil Madinah maradu alan nifaq gitu. Maradu alan nifaq. Bagus. Kemudian La ta'lamun. ta'lamuhum. La ta'lamuhum. Sadaqallahul azim. Nih ditunda dulu baru sampai halaman 27. Besok kalau masuk jangan diterusin dulu ya. Ke surat-surat pendek dulu. Karena pada intinya sudah pinter. Nanti di surat pendek banyak ya. Ada Ajija, ada Maciramla, ada ikutin dulu tuh. Biar mantap. InsyaAllah Ustaz. Selalu ikut Ustaz. Selalu ikut. Tapi seminggu ni Ustaz banyak yang meninggal. Yang kena COVID. Ini hari pun mak saudara meninggal. Jadinya saya buat. 2 hari lepas mak saudara meninggal. Hari ni pun mak saudara meninggal Ustaz. Oh iya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan ya. Kita jangan meninggal dulu. Diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan insya Allah. Gitu. Ini 27 Ustaz ya? Iya baru 27, 28-nya ditunda dulu ya. Karena harus mantap, lulus Iqra harus mantap. Kita coba ke surat-surat pendek. Karena kalau surat pendek insya Allah sudah bisa. Insyaallah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Tidak ada niat untuk menyakiti dirimu ya. Saya ingin pandai, cuman memang agak susah ini Iqra 6. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz.